Kalong kejingja kebasngongeu ha kabagobi kali marti olto kalhap sapa karyat ngan ha kamiet jong kalai terik unailar arajar arpusan. Kalkung ki kubor kebeli alum niki pulet lapentep bahak ni kali kiladon sanwat kiberi kebelasong ki bakentup ya laingut ki kentai bat arung pisenrang. Bat ki badai nak senong lang kerdam East Khasi Hills. La subajur bagani kejinghap kali kalak bandai nomor kejingjor jong doa kendau ha kabaunongnya semlala bentek la kami kali. Bat kelano sporiat ke berjerong keberana kesurok ba banet cadau kita mobil. Haka sau terek unailar arajar arpusan kata hagalak singublay ki pulit kelahir menit seino ini diberi ke mat ya kena ke apot.